पार्षदेमफम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे लुवांग बी अमदी हैमजेट की मियाद सीबीआई दगी एनआईए दा ट्रांसफर तौगदबनी फॉक्स मे अहुम दगी हौदुना चिनको की नार्को टेररिस्ट मितै कम्युनिटी की मथक्ता चथापा हौरगलिबा लान असिगी मनुंगदा सागोल बंदगी नुपी मसा अमगा तागेल खोंगपाल दगी सही नौरिबा नुपा मसा अमा मफम खंगदना मांगकिबदगी था अहुम हेना थीबा फंगलुद्राबा मथों सोशल मीडिया दा अंगांग अनि असिगी हालमदागी फोटो अमदी हालबा मतुंगी फोटो थागलकपदगी मणिपुरगी मियाम अमुक हेन पेनरक्तबगी फिबम अमा लाकपा से फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी फोक्सना तराइना लौदे कंडेम तवी हाइबगा लोइदना मियादसिगी केस सीबीआई दगी लौथोलगा एनआईए दा ट्रांसफर तौगदबनी हाइना लुबसिगी जेरोल अमना फोंदोरकले जेरोल असना हाइ सीबीआई दा केस असि स्टेट लेंगाना सिंदगी बतारबसु केस असिगी प्रोग्रेस वालकपा असना सीबीआई दा थाजबा वालकपा मरमना केस असी एनआईए दा ट्रांसफर तौबियो महिरोय अनि हटपगी थौंग असि मियोइबगी लिस्ट नते चिन कुकी नार्को टेररिस्ट सिंग सथरकली थौंग असि आक्शन लवे स्टेट लेंगाना मरा लेबसिंग चपचाबा चराक पिगदबने सिंगदना लो अमा तंबाक्तना लो अमा चनबा मानबा थौंगदा सुसानपुर कांगपोकपी मोरे अमदी अतै कुकी सिंगना नमना खुंदाबा मफम सिंगदा लैंगा की एडमिनिस्ट्रेशन अमरी लेबाक असेगी चानरिबा लो लैतबा मौंगदा तौनिंग तौबा मानबगी थबक चथरकपा असे लैंगाना तराइना लौरोइदबनी असिगंबा थौंग असि लाक्सिननबा होनहौदबा तारबदी हेना साथीबा फिबम अमा मायोकनरकलोय हाइनिंगाइ लेते हाइना जेरोल असिन हाइरे नकलमरोमदा मणिपुरदी येलोमिना ngakadabani PPCM मणिपुरदी येलोमिना ngakadabani येलोमी यावदबा मणिपुरदी मणिपुर कौबा यारोय इंडिया लेगार मणिपुर की सक्तम कहंदबग लोइनना येलोमी सिना मणिपुर की मपु ओइबिना लेंगाक हनगदबनी मदुना तदुना येलोमी सिंबो थाइदोकदुना थंबा मणिपुर अम इंडिया लेगाक सेमनदबा थौसिलकलबदे मियामगा लोइनना चपचाना थेंगनगनी आना प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी मणिपुर PPCM की कन्वेनर फाइरोइजम नंदो लुवांग फोंदोक्रे लमियान इराबोर्ड निंगसिंग थौरम ऑब्जर्वेशन कमिटी लिंटोक PPCM अमरी YSCU वहेंगबम लेखाइन पुण्य सिंधुना वहेंगबम लेखाइ युमजाउ लेरेम्पी की संगलेंदा ngasi पांगथोखिबा लमियानबा हिजम इराबोर्ड लेखिदबगी हुंबुदरा निथोइ सुबा कुमोन थौरमदा फाइरोइजम नंदोना मथके वाफमसी फोंदोखिबने थौरमदुदा लिंटो की कन्वेनर के एस गोफेन लुवांग को कन्वेनर के थोइबा मिदई वाइखोंबा अल श्याम खुमन अमदी YSCU वहेंगबम लेखाइ प्रेसिडेंट एस उमा शंकर याउन तोंगान तोंगान बा मियोसिंग सरुगाखे PPCM की कन्वेनर नंदो लुवांग मखदारदुना मसागी फमदगी मरैबाक मरमदम अमदी तुंगलम चक्की खनबा लुसिंगबा थीबा मथौ तारे मरैबाक अमदी मियाम की खनबा लुसिंगबा मसिंग वाटपना मणिपुर ngasi की फिबम मसी यावरपने मणिपुर लिसांग सिना सथरकली तोंगान तोंगान बा थौंग सिंग सिना येलोमीना लेगाक्तबा येलोमी यावदबा मणिपुर अमल हेन्नदबा होनरी हाइबा मयक सेंगले आना सुमाक नमखताके माना मखा तारदुना इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर के सक्तम कहंद्रबसो येलोमी सिंह थाइदोक्तुन थंबा मणिपुर अमा सेमनदबा होनरकलबदे PPCM ना मणिपुर की मियाम गलोइदना थाउजिलसिग मयुक्ता चपचाना थेंगनगनि हाइके थौरमदुगा मरि लेनला लेक्टो की कन्वेनर के एस गोपेन लुवांग हाइ मसागी ओइजबा थादोक्तुना फमदगी हेना लेबाक मियाम की खनबा लमयान हिजम इरापोट कुंबा लुसिंग सिंखुनाई एसदा मसिंग क्वासे लगले स्टेट असिगे हौजिक लेरिबा मियाम की बिहुत सिंग असिना लेबाक मियाम की अमदे मरिबागिरम दमगी याइफन थबक थौरम सिंह पाइखटपियो स्टेट असिगी एमएलए मिनिस्टर सिंगना थिनथब तौदना लौफम थोकपा थौदंग चपचान लबियो आनसु KS गवर्नमेंट लुवांगना फोंदोके फेसोकना कंडेम तौरकले महिरोई चही नौरिबा प्रिजम हमनजित अमसुंग हिजम लिंथोय ngambi अनिबको की मिलिटेंट सिंगना नुंसी हाइतना हाथोखिबा थौंगबो फेडरल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कंगलेपाक फेसोकना अकन ममोंगदा कंडेम तौरकले सेरोल मदा मिहादसिबो कंडेम तौरकपग लोइनना मिहादसिगी मतंगदा पेंदबगी खोलावगा लोइनना माइरुसिंग खोंजंग संगसिनबदा स्टेट फोर्स अमदी संडन फोर्स ना आतमना खुद थादुन असोगपन नागनखिबा थौंगबुसु अकन ममुंगदा यानिंगदबा फोंदोरकले माइरुसिंग खोंजंगदा फेसोकनासु हनबा लेतना सरुगयागनि हाइरे नकल मरोमदा माइरोयदी हरकेबा मियोसिंग फाननबा कॉम्बिंग ऑपरेशन चथाग्रे चीफ मिनिस्टर ना टेररिस्ट नि आइदा लाउथोक्रबा कोगी टेररिस्ट ना फाजिनखिबदगे था अनिरोम थीबा फंगदना लाख्रबा मतुंगदा ngarang माइरोय अनिगी असिबा हक्सांग सोशल मीडिया दा थागलकपदगी वायरल ओइख्रबा मतुंगदा माइरोय अनि आतबा मियोसिंग फाननबा थबक लौकटबा मणिपुर लेखा की माइकेदगी हाउख्रे मियाथिना हापीख्रबा माइरोय फिजम पाइमजेदमदी हिजम
Linthoi Ngambi bu hatkiba miyosing thinanabagidamak ngasi Bisnupurdagi None district ki manungjanba Rengpang phaunariba Tongjei Marit lambi da leiba Zaujang tek da mihat pasing phananaba ngasi Manipur police kangbu amana combing operation chathaba haukhre haire Mahiroi ani hatpada senaba sing jairak pibiu amkel Sahi asigi July 6 tagi mayum-mayumdagi tuition chatkani haiduna thokiba Tagel Kolom laikai dagi Fizam Hamjet Elias Hemajet Sahi kun apokpa PS Imungobi sing amasung Tera Tongbam laikai dagi Hizam Lan Ngambi Elias Linthoi Ngambi Sahi taraga taret apokpa Kulajit nahawiriba angang ani asigi mari makong thiba khangdan lerakhiba asibo apunba Manipur kanba imalop amgil na thamoi sokna nungaide laga ki subli pariba phamlaiba singna athubada kan hona biduna angang ani asigi mesi asigi langna langjin pothok piduna maran leiba singbo ain gi matungina ahakpa jarak bibiu ain amgil na press ta thadorpa zerol man haire zerol snahai angang ani asi KTM gi bike amada tongduna nambol amasong leimaram phawraga khawpom romda satkibadagi CCTV camera amasung khulgi miyosina wawbagi pausu aukiba September kun ga manga gi media platform singda phongna rakhe makhoi mafam amada sidringai amasung siraga taraga leibagi photo su media platform singda thadorak pathengnare marmadana Manipur lagang angang ani asigi mari makhong amadi mesi asigi langla langjin atobu matanda photok biduna mehat pasing bo ain gi oiba sarak pibiu tijin umjin bagi thabak tawram singda su mathau tarabadi amkilna su lipalitana mateng pangani haire Makatarakwa atope editorial gi kalam amada wathok amadagi wathok ama irang amadagi irang ama haujikti kari sare aigoi gi lengak loisina lengak sasan tau bhai basi yamna laina lawroi dabane lengak sasan tau bada phagi farangi mongda lengak sasan tau batarabadi kangkhong chaituna lebak miam awaba ibak da langthaduna irak nan ga dori bani hai basi khanga dabane ado bai goi gi lengak loisingna su lengak sasan tau bhai basi kari no hai badu yamna munna khanga dabane Khangdragan akhang basingda hangduna tamduna mamutana khangna bahona gadabane adoba miyam gi mihut oiba habasi karisu leitabani haina khanduna bhaibak nungsidaba miyam bu nungsidaba miyoi gabu election gi matamda miyam gi mihut ni ana vote piduna thagalakpadagi ngasi de lengak session tawba haidabadagi leibak kangkhong saiba haibadu oire maduna voter oiriba leibak miyam na fidam ningai oiba voter oiduna mikal gi matamda asengba miyam gi mihut khanduna vote pibagi hainabi leigadabane Madu leitrabadi lebak miam kaidong nungdasu tangdu leitana leiba fangloi haibase khangse hauji lengak sasan tawwa haidaba miam gi behut singna lengak sasan chindarubadagi kangkhong chaiba haibadu oire metang ahum dagi Manipur da thokliba kangluki irang asina lebak miam haingai leitana wahalle misi mina kaya thogalle yum mai kaya thabire relief camp da mioi kaya awa pafibam da lehelle aduga Haujik phawwa kangluki irang asi tha manga suraklaba phawwa loisinanaba lengak loisina lafom thokpa thodang adudi lawba ngamdana leire madana miyam gi bihut oiriba MLA amasung minister sing asi karamba miyoi sinu haibadu ngasi di leibak miyam na mayak singna khanglakle aduga Manipur lengak gi mafam da hangningli ba wafam amana lengak asi gi matamda thorakliba wathok lanthok kaya mafam matam chana loisin bangam dribasi karigino masina leibak miyam walle sakot bagi kairak da kakhat pangamande wathok ama loisin ringeda wathok kaya mathang mathang thoraktuna awabagi mathakta awaba ama haptuna miyam wahalle aduga tungi yumbiral oigadoriba naharon singi lambi kaktat biba haibadu lengak no heli haiba yai mayak sengba khudam piba tarabada kuki militant singi makutta taduna tamthiba mihata hatpi khiba lamdam masigi sahi nauriba mairoi ani asi hekmang khiba namitagi makoige khungkul pibina na bohona biu haina miyam na lengak ki mafam da haijaki matamaduda Manipur lengak na karisu thausatana laithokbakum tauge Sairaga sila makhoi ani ba tamthiba mihata hat khe habagi photo amadi video kaya social media thagalaklaba phawda Manipur lengana karisu nasungdana leibagum tauge haujikdi tamthiba mihat asigi matangda lamdam asigi mayoi sing amadi lebak miyamna akanba ihau sangchelakpa matam asida lengana sibia da mihat asigi case hinakre ane ikom kom nai tokpagi mawngda tawbasi huranba matung mairing bagi thongni haibasi Manipur lengaki lengak loisingna khangpam thoge makatarakwa atopa pauda Angang ani thiba phangkidaba asina law and order fail oire haibada warauningai leite Mirabai Hanagi minister A.K. Mirabai na haikre augiba July 6 tagi thiba khangdana mahiroi ani Hizam Emanjit amade Hizam Linthoi Ngambi matam koina thiba phangdana lerakhiba asina Manipur gi law and order fail oire haibasi kari warauningai oiribage tamthina hatau pikraba angang ani asigi saru machet amato oirabasu imung manungda sinnabiyo wafam asing asi tawung kok te leiba mahaki mayungda pami singgo nabada mahna phangdokibane mahna makha daraduna aukiba July 6 tagi leik tamliba
angang ani asi mangkibada laika kasigi lusingba amade makok thongba security force singda chatura makoi thiganaba haijaba yaba haijakibada tabidra matung tha ahumgi matungda ngarang angang ani asigi photo viral oirakpada laika ki lusingbana phongdokibada angang ani asigi case CBI da sinakre miam punging phata view ana phongdorokpasi ahya ki oina yajaningde baliba laika kasidi security force lising yankai pusilakliva asina numit ani ahum asida irang asi loisenba yabani atubo Central Force mayam ama thajilabasu irang loisenba ki mahuta hena irang chauk thokhale hauji oriba law and order ki phibum asidi center na singda state na tampak da laigak chalaiba ki mongni singda state laigak na karisu tawbangamde Union Home Minister Amit Shah na haiba tampak ki nupi sing phajilu irang numit tarani de loisen ge aibase mitai nupi bu usitaba mawongne mitai nupi yaudana karamba mafamda maipak bangam ki bagi haina han ki baga loinana magi thamoida laigak asi akan bamongda condemn tawi haina phongdoke Hanagi Executive Committee Makhadan extend taujare Haujik thokliba kanglu ki irang asina maram oiduna MMWO gi thaupu basing sindok sinjin tawbada kudong chadaba leire Hana pham pariba executive member singda makhadan thabak tawnanaba haina advisory board sinare haina Manipur Muslim Welfare Organization MMWO gi serola man haire serola sin hai ahokiba sahi khara dagi lamdam masida Covid na maram oiduna amadi hauji mangna state asida awaba kaya mayuk naraga leiba matam oibana Manipur Muslim Welfare Organization MMWO ki thabak thoram mafung phana pangthokpa ngamkide adu hauji lup asigi pandur leiba thabak khara panduna leiba thabak khara pallabada general body meeting tawduna anoba executive member sing khanba lubasigi advisory singi pham absilba amadi reformation tawba asine Hariba thabak thorum sing asigi damak advisory board amade executive sing hogiba September kunga marida punna famin naduna amata warep amalawduna handaki matang aibade reformation asi hauzik sathi raba irang asina maram oidura kudong cha da leibana maram oiduna tawraroi haire Zerola san hai lupasigi awat ba pham khara hapsin ba sindok sinjin tawbaga loinana hanagi executive committee makhatana extend tawjare Masina maram oiduna leiriba executive member singda makhatana thabak tawnaba haina advisory board na sinare haire Makatarakwa atopa pauda Sahi taru khakta ngari be masanofi hatkiba domestic violence da senaba Assam ki nupa ama police na phagat khre Assam da sahi taru khakta ngari be masanofi ama hatkibani haiba nupa ama Assam police na phagat pangam khre masanofi hatkiba tokdogadu Assam ki Kasar district ta thokibani haire Kasar district ki Kathiram Palace da leiba Naziruddin Laskar hariba miyoi adugi mathakta masama ki loina bi Farida Begum na police da complaint ma thaka lakpadagi ngase police na phagpo phagat pangam kibani Magi loy nabi Farida Begum na police da thangalak ki ba complaint aduna palli ba maru iba wafamde mag masamaksu mapuroiba asinang hayak leitana odnaiba maramna domestic violence ki victim amu oiribine magna laskar longlak ki ba matamatu da ngasi pawda magpo opi naibi ki thawong sing chataduna lagle haire Wazana insin duna pu Muslim mahiroi ama fobi ki bagi matangda esina asawa phongdokre Uttar Pradesh ki Muzaffarnagar leiba school amada tamba Muslim mahiroi nupamasa ama maduvo ozana atopa classmate singda insilaga khufakna thankiba thawdok amagi matangda ngase hearing chathakiba loidana Supreme Court na asawba loidana penda phongdokre school adugi oza amagi instruction makhada mahiroi aduga class amada taminaba classmate singna Muslim mahiroi adubo khufakna thankiba thawdok adu akakna community amada target tawna yengthina bagi thawongni haina Supreme Court na phongdoke UP Langana Todogatuki Texas Kudimak Pugadabani Abawa from Supreme Court ki Justice Ave S. Oka Amasung Pankaj Smith Halki Bench na Pangdoke Muslim Mahiroi adu the Ikaiba Fidu Namhagi classmates singna Kopang Thakiba Todok Aduka Mari Lena Tangalakba petition Namaki hearing the bench azina Barwell observation Pirakibane School Aduki was Amana in Silaka Muslim Mahiroi Adu Bhagi classmates in a Kopang Taduna Pubikipa Tawangado Mike Gataki Zaning Daba Amadi Asawa Pangdong Ragli Tawdogatugi video ama mamang thada viral oirakpadagi miyamna paksana asawa phongdongna rakhibani video do viral oirakpadagi police na oza adugi mathakda FIR ama register tawki haire ngase petition adugi hearing sathabada Supreme Court ki bench aduna akan bamongda yaningda phongdoki Uttar Pradesh ki police na matter adugi matangda laukaliba thabak thoram sing adu bosu bench asina penda phongdoki Supreme Court ki bench aduna phongdoki bada UP ki Muzaffarnagar leiba school ki oza aduna community amabo target tawi haiba asi lebak thibane hiramasigi matangda Supreme Court na makhatana ticket khigani oza amana mahiroi singda like tambi baki mong asumna tawwa
मसिबा क्वालिटी एजुकेशन आइबदुरा आइना सुप्रीम कोर्ट ना अंगब फोंदोके थौदोग असिगी दायित्व खुदिमक स्टेट लेंगना पुगदबनी थौदोग असे सीरियस ओइबा इशू अमनी आना अपेक्स कोर्ट असिगी बेंच ना फोंदोके थौदोग असे उत्तर प्रदेश लेंगना राइट टू एजुकेशन की प्रोविजन सिंग अदो ngang सत्प ngamdre हाबगी मयक लारबा खुदमने राइट एजुकेशन ए की मखादा धर्म नत्रगना जात कुसु खेनबगी मरमना फिजिकल अमदी मेंटल हरासमेंट मखल अमता माइरोइसिंग चाथारोइदबनी आबु वफम लाइरिबने लाइनिंग अमदी जात खेनबगी मियंग द करिगंबा मखल अमदगी मियत मिनगी थौंगसिंग ओजासिंगना माइरोइसिंग द चाथारोइदबनी आबसी आरटीई एक्ट द मयकसिंग द पल्लिबने अतोप एडिटोरियल की कलम अमदा मणिपुर द अहुम सुब नुपी लान मयोन चुंबा अमसुंग अफब फल फंगदबा नुपी लान ओहेननिंगे मणिपुर की पुआरी आइगतुन येंगलुबदा नुपी लान की थौदोक अनिरक थोखरे अहानबा नुपी लान असी कुमजा लिसिंग अमगा चामपन सुपना मरीदा थोखिबा नुपीसिंग की अचौबा इहौ अदुबुनी आइना लौनाय ब्रिटिश ना मणिपुर लौख्रबा तुंगदा मतमदुगी पुलिस एजेंसिंग की बंगलो मैचाकपगी थौदोक अमक थोके मैचाखिबा बंगलो अदु कापो तंपाक्तगी उ यालुरगा नौना सागदबनी हाइना नुपासिंग द सेराक ओइना लाउथोके अदुगुम्बा चैराक अदु मतमदुगी इमा इबेलसिंगना याखिदे अमसोंग ब्रिटिश के मयुक्त नुपीसिना इरांग सागतुना मखोइना पीखिबा ऑर्डर अदु नमदुना चतनखिदे अनिसुब नुपी लान कुमजा लिसिंग अमगा चामपन कुंथ्रागा मपन थोखिबनी मालेमगी अनिसुब लांजाव मनुंग मणिपुर लेबा मरवारी ललोनबसिंगना लोइलम लाइखाक सपोर्ट तौदुना मणिपुर की सेंग मपान थादोपदगी पोइनुद सेंग वानब फंगदबदगी थोरखिबा वाथोंगने मसिंग यामलब नुपीसिना मणिपुर की महाराष्ट्र अमसुंग पॉलिटिकल एजेंट ग्रेमसन की मधक्ता इरांग हौरखि अमसुंग मपालोमद सेंग थादोकबा थिंगदबनी हाइना अचौब खोंजंग चंगसिलखि खोंजंग अदु अदुकी मतिक कनखि मणिपुर की निंगथौ फावबा तांगबल द फमदुना लैबा ngamखिदे मसी मसीदगी नुपीसिंग अमसुंग कैथेल फंबी इमासिंग मरवारी की सेंग की गोडाउन अमसुंग बिल्डिंग थोगाइके टेलीग्राम ऑफिस द अटैक तौरकबदगी असम राइफल्स की पर्सन सिना इरांग नमथनबगी मिंगदा नुपीसिंग अदुदा संगिन थिनबा बन्ना सुब तौबदगी नुपी कया मरोम असोगपन नंखे काइना थंग द नुपीसिंग की खोंजंग अदु माइफाके अमसुंग मखादना मणिपुरदगी मपालमदा सेंग थादोकपा थिंगबा ngamखे पुहारी की मसक नाइबा तौदोक अनियसी अखोना आहानबा अमसुंग अनिसुब नुपी लाना हाइना खंगनजरगसु मणिपुर खुनाइदा मैतै नुपीसिना लौरिबा थौदांगसी यामना चावख्रे मियोबगी हक कन्ननबगीदमक नावरिबा मसासिंग लानमी की मियोट मिनैदगी ngaktoknanabagidamक थेंखांग कयादा थेंगनाखिबसिंग पुआरीदा चावरबा मफम कन्दुना लैरे मयाई का बचिनचांगना लाखलबा नहा कयामरोमगी अनौबा मपोक अमा मंगाल अमा पिननबा इमासिंगना चौबा थौदांग लौकी अखोगी लगाक लोल लाइसेम लोल सेमिट लोनदा मैतै नुपीसिंगना लौरिबा थौरांग असी सिंगथादुना लोइगदबा नते हौजिक मणिपुर ngamkhai kannanabagidamak achouba lan ama songnari ingna chingna leijaramba मणिपुर कोकीसिना लमुनबगी लान तारखे साधैरबा लानफम मसिदा नुपीसिना लौरिबा अंगकबा फंगलबा थौदांग असि अखोइ पुनमकना इकाइ खुमनादबा यारोय खुलंगाकपसना खुल कंजनबगीदमक नोंमै काबदा इमा इबेलसिना मखोइबो कदाइदे सोइखिगदगे करमना सारा इहेललदगे हाइबसिंग अदु येंगलगा सगोटपिरे मिसंग मिखाइ नाइबा लानमिसिंगी लिचतबो फोंगना सिंगना लानफमदा मखोइ चखनतनबा नुपीसिंगना अहिंग नोंथिल हाइबा लेतना लंबी थल्ले अरुणबा एजेंडा अमगा सागुन अदुना थोगलखिबा कांगलुप की इरांगदा मैतैसिंग कन्हनबगीदमक नुपासिंगना तौरिबा थबकसिंग अदुगा चपमानना नुपीसिंगना सरुक यारि कोकदा कोकसेट सेतुना ख्वांगदा ख्वांगजेट लाक्तुना येकनबा लंबा तौननबा थोरकपा इमासिंग अदुना अकी बाहाइबदा मसेट अमता याउतना मयांग लानमिसिंगका थेंगनरकले कांसी मागोल अमखक्तंग खिंगलकपदा मसाना पांगथोकलंबा थबक पुनमक हुंथोकलमदुना मपारी ममोमलोय कन्ननबा लंबीदा थोरगे येंगनबा लिसिंग लिसिंग मांगनबा ngamba मैराना खुलाई ओइना पाइदुना तुमदुना लेरिबा मैतै नुपासिंग हौदोगे इंडियन थाकपा मयागी लांगदा थुख्रबा अखोइगी एमएलए मिनिस्टर सिंग मयागी लांग हांगदोगी बियाम की थबक थौरमदा सरुग याहलगे मयमदा सुनोंबा नत्रगना अतै तंगाइ फदबा थबक पुनमक थदोकलगा मरैबक कन्ननबगीदमक इमासिंगना अखाकपा लेतना होनरे असिगुम्बा इमासिंगना चथरिबा लान असि ngasiदी अहुम सुब नुपी लानी हाइदबा यारोय लानफम मसिदा इमा कैमरोम सोखरबनी लेगाइ लेगाइदा सोक्तबा नुपी यावरक्त्रबने अदुबा थौना फरबी अखोई इमासिंग असिगी खोंजंगी ममाई कनाना ओइरिबगी हाइबसे हंगनिंगाइ ओइबा वहंग ओइरे ऑर्गेनाइजेशन अमन असम राइफल्स मणिपुरदगी लौथोकदबनी हाइबा डिमांड
अतोप मन मिनिस्टर एमएलए सिंह कहीं की तुमिन लेचिलेबनो हाइब खोंजंग लेकाय लेकाय द येंगनब थिबगी खोंजंग खुलंगाकपसिंग द सेल की मतेंग पांगबगी थबकदा मणिपुर पुलिस की मथोंग हुकदब थबकसिंग द माइदै सिंह मसाना मसाबो ngaksanabagi दमक खुलाई लौबदा तोखाई तोखाइना खोंजंग सिंह अमसुंग थबक सिंह पुरगा चले मतंग असिदा पंजनिंग बदी अखोई मकोक मरु पानब खुनाई ओइसी नवीलाल अहमसुबसी परम चुमना हिमाई चुमजे मकोई बपुनिंग थौगतुना मणिपुर कनबंग ngamnaba honasi हाइजनिंगे अरोइबद कंटेंट सिंग असिकी मरकुइब पाउ खरा असिब पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनम पदागा जरी चैनल असिदा दोमदा कानाबदी सब्सक्राइब तविद्रबसना सब्सक्राइब तविरमलोइना लाइक एंड शेयर तवसु काविगनु पुनमकपो अमखाना थागजरी